سررای قیرانا دارایی بازارên kirîn û firûtina otomobîlan li Akirê bi zavek li xwe girtiye. Firûşiyarên otomobîlan jî wiha diyar dikin ji ev diçin û her otomobîlekê jî nêzîkî $500 bihayê wê zêde bûye. Gela boşa rejel dûl wezî geleke boşa rêje. Bazı aroma û car bu carê menteqa jî ferhad bin xweş dîtin bazar. û manga Newrozî jî têtin bazar xweştir dîtin. سيارة زاني دو سعره خو هي هاي بين شارقي شو سري هاي دهي شو سريته يعني هاي دو سعره ويت زانيته Hent li firûşarên otomobîlan diyar dikin ke rasta bihayê otomobîlan giran bûye. Belê ev yeke jî li sedemê giranbûna bihayê serpêçiyan û kirên veguhastina otomobîlê ye. Her wiha daxwaza înana dezgehê piştgirîna otomobîlan dikin bu bajarê Akirê. بازار گرانبی بس فکی بازار گرانبی نو که رسومات گران کره غرامت دو قاطع نو که دو ترملکی فروش هجام مانگی دو جسی داده حول کردن نو که ساله و ترمبیل داده حول کردن سچه پاره گزور عالمی داره کردن و خطش گرد دو قاط نو که هجار من نوروز و حین بازار ما خوش نو که هم 3 روز 4 روز دو ترمبیل اگه نفروشی خود دو خواست ما اون بوما هزاکل آکلی بکن اوجا که هزه اوجا غرامه بوما بینیره همراسی اگه سوارب کری مثلا دساری کری لیکه غرامال سری دیشتر هر واصلی بوما بینه حتی هم چی نویلی واصلی بودین اوجید که واصلی دنبه پورای نداره با بوما هزه اینو بایره اونجا اوجا غرامه اینو بایره و سعی سوارج بوما وکی دایره توبت کربانه یعنی دی چی وقتی که دی چی جنگا اید بینه کیم کنی نگید بینه کیم کنی یا فیسبوک دی نخوره دی بینه جنگا نمو وکی که چه دایره مرو جنگا وکی خواه Hatina werzê buharê û cejna Newrûzê sedemeke ji bû bigerînbûna bazarê kirîn û firûtina otomobîlan. Belê ev sala jî û berdewamiya qeyranê kartêkirin li ser vî bazarê jî kiriye li çavsalên Bûrî de. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînan Sad, Akirê.